Kan ka, Manong Roger. Manong Roger. Kan ka, Manong Roger. Pangibinglayan iti kapadasan a makaited adal. Ken ka, Manong Roger. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pan na kay drama ti pakasaritaan ni pagayam tayo ad Judith ti Aringay La Union. Ngayon yornos para ti script ni Nestor Marcos. Kastoy man ti linaon ti surat na. Ken ka, Manong Roger. May sakmet kadag iti mang subsubaybay, iti da ito'y nalatak a programan. Adda anak iti parikot, asaan ko akabaala na sulbaran ngagmaymaysa. Isot gapuna, ngayon kamang kukin ka, Manong Roger. Kastoy man tinangrogyan ti amin. Agi ang anak no patgam tikid daw ko, Marco. O sige nga, Ruden. Bye. Ni Marco kaday ti kinasaritam. Ay, kwa, tatang. Sana kolbuday. Nang ko ti panangibalikas mo iti Marco. Iso, di kinasaritam saan kaday. Uwan, tatang. Anya tinagsarita niya. Iso kaday ti mawag wano sika. Siyak, tatang. Aniya. Kunakmat adumistansya kan iti daya Marco. Ta sa anak apabor iti relasyon niya. Ay ayatek ni Marco, tatang. Bulakbol na dya tao. Adapay las-lastog na. Diyak kurso na da parakin ka. Awan pa'y daydayaw na noumay di balay. Noumay pumasar. Adda ak aso. Di na pa'y ko na. Nauray nakita na kaon. Kasano nga min apagtagaryan na kayo, tatang? Kat kuskusilapan nyo mat no umagpasyar. Tiket di ko nam. Awan respeto na. No nakatugawan iti salas. Nakadikwatro latan. Amayat ti papayubyuban na iti sigarilyaw. Naglastaw. Iso nga i-break mo. Saan, tatang? Ipatay ko lakit din mapukaw ko ni Marco. Nagano di tati sa bali ababaraw. Ure adot babaro no jakmet kayat. Alangan asyak ti mangibagat ti ayat ko, tatang. Saan ka nga grasaon? No i-break mo ni Marco. Addan tulat tamanin agrayo kan ka. Ure adda, no saan to nagwapo? Makita yung mo ti kinataer ni Marco. Kasla artista. Adot mangibagbaga akaing ingas na ni Piolo Pascual. Kat daytat makagapo adyak kayat amapukaw ko ni Marco, tatang. Agyaman naktapin at gamot lang tikid daw kung agkita ta, Marco. Anya nga minti ko na mga importante ni Bagam. Marco, agdadagsan akon. Anya? No kasta, nagbunga dahil di na minsan na pan nakalipat ta? Wan, kat mabuti nga kinitatang. Ang mamutan, saan apabor iti relasyon ta? Saan ka ba tanakan? Anya ti aramidek, numaduktalan ni tatang agdadagsanak. Kat maamuan na si kati ama. Ang mga nupilit nga yadayunak ken ka. Diyak kayat amapukaw ka, Marco. Ura siya. Diyak ba't kaya ta mapukaw ka, Judith? Anya nga rod ti aramidan ta. Saan kan nga agawid iji balayaw? Umay ka ni iji balay. Total, siyak kan lagi ti katulong milang ti aday dyan. Tadamat iji Amerika lagi ti dadakkel ko. Anya? Itaray kan, Judith. Ngam awan apulos arwatag. Sana parikot day ta. Kawis lang, problema. Inton rumuarta dito yung restaurant. Intan to aggatang karag iti arwatan. Kan nagiti da dumapay a personal a gamit mo. Hello, tatang. Sa dino tayan mo, anak ka. Malamay, yung di ka butla agawid ay. Itay pa kasangwanan ti pangal daw arimuar ka di ti balay.
Saan akong agawid di tabalay, tatang? Anya ti kayat maasaway? Nakitaraya kun kin ni Marco. Anya? Salbag ka. Openg naramid mo na ita. Pakawanan dag, tatang. Naaramid ko tinakitaray kin ni Marco. Ang gaputa. Tanya. Apa ya di mo ituloy? Anya tiga puna anak itaray ka ni Marco. Edin to ta ibagbagak nga i-break mo na jalalakay. Agdadagsan akong tatang. Kat ni Marco ti amatim imatag. Anya? Pakawanan dak ko matatang. Diyak kayat nga ipasngay kunto ti anak ko. Nga awan ti mamulagatan ng ama. Iso anak kitaraya kun ken ni Marco. Mahal, kaya't nakakano ang makasarita ni Mami. Adto iti cellphone. Hello, Tita Agnes? Hello, iha. Naistorya kanyak ni Marco nga taka di tabalay. Uwan, tita. Tentaray nak ti anak yo. Isot ga po na nga dak ita dito'y balayo. Saan kanto nga tagagbabawi? Anak itaray, iti anak ko. Saan to apulos, tita? Ay, ayatik unay ni Marco. Ngam amangan, nawan pa'y makabulan manipo dita. Kat umayon dito'y ni Marco. Uwan, tita. Naistorya na day ta kanyak. Nga mamati ak anatibker ti karin ni Marco kanyak. Nga oray umadayo, sila lagi plata. Kat patyak asoblyan nakto. Ala, sikati makaamu, iha. Kuna ni Marco, nga oray umaytun dita Amerika. Dito yak latta kanu balayo, tita. Kaduak dagiti katulong yo. Marco, talon alawa, sipod pa nagtaray ta. Dandani kamutan mapan iti Amerika. Tamapan kan iti dayto agtapos dayto abulan. Kayat ko sakbay nga madayo ka, inta ko nga pa iti balay takasarita ta ni tatang. Sige, mapanta. Yung isingasing na ti panagbati medyo balayo. Saan ka kumanga manugot? Agsublitan tumatlang dito balay. Wan, awan pagdanagam. Tay kunakon, jak kayat amapukaw ka. Agyaman na. Makitsendatan tong haron. Imbag lang ipasarabot ako ni tatang mo, iti sa sarong kartakin ko na. Baring no saan to una yan na napudot ti ulo na kanya. Kwa ngamin, kung kuna ni tatang nga dalas-lastog mo, iso ano addatan iji balay, saan kanto ngagdikdi 4 takagura na launay. Una yan. Manano ko man, agdi 4 ak nagtugaw. Kasla ngamin nalastog ti may sa alalaki no agdi 4. Kasta ngamin ti panagkitkita ni tatang. Samon to pa'y sabayan ni ti panagpayubyub mo ti sigarilyo. Ay ad-ada akabusor na mahal. Ala. Baya, saan kunton nga raramidan na iti kagura na? Baring sumaya to kanya kon. Paglalo, kat dandani akon mapanidya Amerika. Sino ka ta umay? Mabit lang! Naimbangal daw yu tatang. Da kayo? Imbag man tam amudak pa lang. Pakawanan da kami kuma, nakabasol kami kada kayo, tatang. Saan nakawagan iti tatang? Saan ka pa'y manugang? Di kay pa'y nagkasar. Tatang, kasarlat kurang nan kada kami. Bali agasawa kami tagliblib-in kami. Banag, asaan kumapay arumbay? Ha? Dito'y kadilatan ridaw ti pagsasaritaan tayo, tata. Saan na kami kadi akaya ta pastreken? Un nga min tatang, pastreken na kami na iti unag. Nang runak at ado ti bit-bit mi apasarabo mi kada kayo. Kaya dakpay pasuksukan. Tapno sumaya taklaan kada kayo. Saan mo't akas ta tatang? Sige, sumrakay nga ronan. Dito'y unag ti pagsasalitaan tayo. Agyaman kami, tata. Tatang, tay ko na itayan ni Marco.
Pang-asiyo tapakawanan da kami kuman iti nagbasulan mi. Ay, kinapudno na. Ure anya tar aramidag amang kontra iti relasyon niyo. Awanan mabalin ka. Ta aglib-libin kayo matay. Agdadagsunak paikit din atatang. Adanton apuyo. Tidak kalabasol mi kara kayo kat ti panagtaray mi tata. Angam alangan ajak itaray wano isang put iti balay ti anak yo. Kat amukmet didak kaya ta manugangan no mabalin. Gapaw, tadalas-las tugbaw. Ken amok ti albi. Ken amok ti abilidad mo karag iti babae. So ano mabalay? Di ka kumakayat nga pare ti anak ko. Kastay ko na kaon. Awanan mabalin ka. Tarasi ko gamutan ni Judith. Ken aglib-libin kayon. No kasta tatang, maawat yung matlaangan ni Marco. Wala, anak ka. Kapilitan nga awate kon kas manugang. Agyaman tata. Awisan kayo nga ron ijibalay. Ta aginom tayo. Ado ti stateside nga ara kijay. Nasaya at ti panaglangan da Marco kan tatang. Kat agin inom da pa yan. Naggayom da mutlaang. Ay, agyaman ak Diyos ko. Kunaklakit din no saanan ang maawat idin ni tatang ni Marco. Ha? Di cellphone ni Marco ang naka-charge. Iso tagriring. Siyaklat ng timang sumbat. Hello? Hello, Judith. Sika mo tinagsungbat iti cellphone ti anak ko. Papay, awan ni Marco. Ada mami. Ngam aday ti likod ti balay. Agsasarita da kini tatang. Anya, kayat mo asawan. Ada di tabalay ni tatang mo. Wan mami. Ta napakawanan ni tatang ni Marco. Nasaya at nukasta. Nala, itad mo nga rod ko na ti cellphone, takasaritak. Wan mami. Mabitla ang tanak iti ayanda. Kadi abalayan, jay imawag ka ni Marco, Judith. Wan tatang. Anya nga tati ibagana. May papansiguro iti papanan ti asawa ki di Amerika. No mapanton ija Amerika ni Marco. Agsublikan to ni Jibalay. Saan atatang? Diyak kaya tagsubli di balay. Tapay. Kat awan tumatan ni Marco dito yung balay da. Kinasarita nak ni Marco. Nga ore adan to ni di Amerika. Dituyak lata kanu balay dang agyan. Kadwak dagiti katulong da. Ala, sikat yung makaam mo. No, dito ti kayat mapagyanan. Saan ka apilitan nga agawid iti balay? No, di mo kayat yung may agyan iti basit balay tayo. Si kalata, anak ka. Adeta, nairubwat kong dagiti itugot kong arwada ki di Amerika, mahal. Apay agsangit ka mata. May kaawa ak lagit din awan kanton iti danak, Marco. Saan ka kumaunay ang gladingit, mahal? Bayan, kanayo na to ti amawag no maki-video call ken ka. Kasano kuma akanayon ang maka-video call kanto kanyak. Idinto tadamot trabahom ijay. Basta ipamuspusak tulat na no kasanuak ang makaawag ken ka iti inaldaw. Karimday ta. Uy, so di ka matanagan. Ken anadam ko matibagim. Aglalo ket masikog ka. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak kada kayo iti agbalinto nga anak ta. Wan, awan pagdanagam. Agan anadak mahal. Anadak ti agbalin nga anak ta. Aganos ka kumapayla nga panawak. Alright, takalpasan ti makatawan. Agsubli tapno ikalay saka. Napan kaya man ni Marco iti Amerika. Wan tatang, talong aldaw na itan. Imawagay? Wan tatang, sipod na kapan, inaldaw nga umawag. Ala, mayat no inaldaw nga umawag. Tapno saan ka mata mailiwan unay kenkwana. Wan nga rod tatang, imawag nga rodon itangal daw. Kaanon to nga iti plano na panagsublay dito yung Pilipinas.
Kalpasan kano iti makataon tatang. Isunto kanumeten ti panangikasar na kanyak. Ay ket nasayat Tauray agidan to pa yan ti kasar ken bunyag no sumangpay. Uwan tatang. Sapay nagbait nga orayan ti makatawid. Agore ka. May sabalik man ti saritaan. Talaga kaday adi mo kayat ti agawid iti balay. Dito'y aklatan tatang. Tapno kasla na si dagak latakin ni Marco ken kadagiti pa kay kamangak. Ala, sikat ti makaamaw anak ka. Oray tain karimot ni Marco amang tud iti allowance ko iti binulan. Iso adito'y aklatan balay da taurayak ti panagsubli na. Makabulanan asaan ng mawag ni Marco. Kun, diyak mo't nga rod makontak. Apay nga ta. Ha? Ti cellphone ko, agri-ring. Diyos ko, sapay la kumata ni Marco tumawawag. Hello? Hello, Judith. Mami, imbag timawag kayo. Kumusta ni Marco? Apay adi mo ton umawag kanyak. Kung saan ko makontak? Gaputa. Tanya, mami. Wano, busy aka na yun iti trabaho na. Apay adi naman lamay sa mira ti umawag. Lading itak, iha. Ngem, nagasapulan iti sabali a babae tanak ko. Anya? Sana po no dayta, mami. Sana po no sukat na ko ni Marco. Pudno, iha. Amumbat na laing ti anak ko no babae ti pagsasaritaan. Nasikugan na ti anak ti amo ng Amerikano. Iso ang kapilitan nga ikasar na. Saan? Sana po no nagitang ibagbagayo, mami. Sana po no. Pudno, iha. Katgapo ta sana na kayo kini Marco tinagkagasa. Kidawat nga gawid ka kuman di balayo. Pumanaw ka di ta balay mi. Tanakababain nga gururay ka itawan. Saan? Diyak kayat ti pumanaw dito'y balayo, mami. Kan mabainak ngagsubli di balay. Mabainak amaman dagiti tattao nga dan sa bali a babae iti biyag ni Marco. Nasaysaya at nagpakamatayak langan. Ngam ti may babainak kadagiti tattao. Manong Roger, dahito ita ti parikot ko. Mabainak nga agsubli iti balay mi, ken mabainak a maamuan dagiti tao nga addan sabali a babae iti piyag ni Marco. Mapampanunot ko paikit din, aguda si kon ti biyag ko. Tapno saan kon amarik na ti saem, ken ut-ut nga impalay kanyak ti ayatek. Anya ti aramitek. Pangaasim, tabalakadan nak. To'y pagayam mo, Judith, ti Aringay La Union. Pagayam, Judith, saan mo kumaagandatan wano aramiden na gudasan ti biyag mo? Laglagi pa nagdadagsan ka. Kat ti biyag nga day ti saklulom, kayat namat amakita ti lawag. Kayat namat amakita no kasano ti kinangayad ti lubong. Kat di mo kumaipaidam day takin kwa na. Taday ta anak mo, kat sagot ti Diyos. Oray ti biyag mo, sagot ti Diyos day ta. Kat awan karbengan tayo, amang ketel iti biyag tayo. Napno man ti lubong iti parikot, adalata solusyon ti amin. No naidugmam ka man, bumangon ka. Patib ka rin ti pakinakab mo, pagayam ko. Agawid ka di balayo, kat isalaysay mo kanitatang mo, no kasano ti panang baybay aken ka ni Marco. No sidiren na kaman ti amam, aklonam, tanakabasol ka kenkwana. Ken, nakabasol ka iti Diyos, tanakiden na ka, asan kayo pa'y anagkalaysa. Ti aramidem, pagkalma emon tiriknam, tapno saan ang maapektaran ti sikog mo.
Aywanam nga aging nga iti may pasngay mo. Padakkelem iti nasaya ta sursuro. Ken ikidawam iti sustento manipod iti amana ta pagrebengan na dayta sigon iti linteg. Ditan papagayam tinagdibusan ti pakasalitaan ni pagayam at Judith ti Aringay La Union. Dito'y drama tayo. Ken ka, Manong Roger. Agyaman kami itin kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.